Aye Matsongo Machangana mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV. Ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu hinkwavo lava va nga nghena va subscribe ka YouTube channel Swaka Chauke TV. Leyiwani I channel ya mina mara a ya mina ni ri wexe I channel leyi ya hina hinkwenu. So Matsongo Machangana ni ta kombe ku na vanhu lava nga siza ku va nghena ku va subscribe aka YouTube channel Swaka Chauke TV. Va nghena va fika va subscribe ku YouTube channel leyi ta kota ku kula yi fana na tin'wana ti YouTube. Matsongo Machangana ni tlhela ni khensa ngopfu ka n'wina hinkwenu n'wina mi ti nyika ku karhi mi nghena ka YouTube mi fika mi search Swaka Chauke TV kumbe loko mi fika mi hlangana ti video ta Swaka Chauke TV mi fika mi nghena mi fika mi view ti video ta like ni ba mandla ni vuyelela ka sweswi Matsongo Machangana na n'wina hinkwenu mi nga ri ku Matsonga hikwako la mi nga kona. So Matsongo Machangana ku na album nga huma ya HIV Marcus page 8 leyi nga huma hi 29 ku ri Friday ta October ya 2021 kumbe ka lembe leriwani ngele ka rona ku ri vhiki ra ku hetelela ra n'hweti ya October. Matsongo Machangana mina I just want to make an album review for HIV Marcus page 8. So mi ta ni khomela loko this video yi va yi lehini because na I respect this album, that's why ni la ta vulavula swo tala hi yona. Ku ta ku ri video yo sungula yo leha ngopfu aka YouTube channel Swaka Chauke TV, especially loko hi kha hi vulavula ni kha ni vulavula hi album ya artist yo karhi. Okay, xo sungula HIV Marcus la ta hlamusela ku HIV Marcus yi suka kwihi loko endleki yini and HIV Marcus swi vula yini. Okay, HIV Marcus a ku ri vito ra muyisa wun'wanyana la a ku ri na team kumbe let me say a ku ri na team yo karhi a va yi vitana Mafenya Brothers, mara Mafenya Brothers leyi a yi ta hi ndlela ya tinghoma like a vo yimbelela like a va yimbelela ndlela leyo vulavulela kunene so a ku ri na Baloyi, vanhu lava ni va tsundzuka ngopfu ni tsundzuka Baloyi na Xilonda Mali na HIV Marcus. Hi laha vito leri suka kona ri suka ka yin'wana ya ti albums leti a ti ri kona before ku va na tinghoma to tala ta Soul Makamba. A ku ri na team yo karhi leyi a va before ku huma story leswa swa Mafenya Brothers in action what Mafenya Brothers in action what a ku ri na tinghoma leti a va ku hi Mafenya Brothers, mara Mafenya Brothers leyi a yi khomiwe hi Baloyi na Xilonda Mali na HIV Marcus, ni vula ti main characters ta kona hi minkarhi liya. The last song leyi ni nga fika ni yi twa va fika va yi tlanga va nga fika va yi chaya yo hetelela ingaku ku na track liya yo dokodela mini tsemi wa xinene mani vula wa ximatsi, like a va kombisa track leyi kombisa timhaka ta ku Marcus u yi aka doctor a ku la ta tsemiwa nenge wa ximatsi, so ivi doctor yi fika yi tsema nenge wa xinene, so he was complaining, he was crying ku ri doctor mi tsemi nenge wa wrong ka track liya. A swi ri swa Mafenya like a swi swa ti-jokes hi la HIV Marcus hi vuyaku kona mavo. Alright, HIV Marcus yi yimeli Hlengani Isaac Vongani Makhense. It was a surname according hi ku ya hi la vito leri a ri nga tumbuluka kona a ku ri surname ya Hlengani Isaac Vongani wa ka Makhense. Hi laha namuntlha ku nga fika ku va na mani ku va na HIV Marcus se ku va na album. Okay, album ya HIV Marcus yo sungula if I'm not mistaken I album ya 2012 yi sunguli hi yi vi kona 2012 HIV Marcus like yiva album. It was in that album title track ya kona if I'm not mistaken I ri Viva Shinyori. Yeah, Viva Shinyori. It was an attack aka Limpopo Poison since Benny Mayengani loko a ta sungula ku vulavula ku hi president
kuna ngoma yin'wana yo dokodela Mayenga ni wa ni vavisa, dokodela Mayenga ni wa ni vavisa, president Mayenga ni wa vulavula. So a ku ri na track yin'wana leyi a va yi vitana Viva Xinyori, a yi kombisa timhaka ta ku na dokodela hi tiva Xinyori what swin'wana swo yelana sweswiya, like it was a beef to Limpopo Poison, kumbe a yi attack Limpopo Poison la that album, because a ku ri na tingoma to fika 2 leti a ti beefa laha ndzeni, kumbe leti a ti ri against Limpopo Poison aka leswi a va claimaka swona, because va fiki va kuma Dr. Thomas Chauke va onariwini hi 2010, va onariwini vudokodela, ivi va fika va ti vitana dokodela na vona by that time, and a va ku nghena xigazeni hala ka side ra Ndzumba hi ndlela yo fana leyi. So HIV Markers page 1 yi fika yi va beefa hi ndlela yo fana na leyi. So alright, munhu huma kwala ni la ta vuya ka album ya Jiwani Soli Makam, kumbe album ya HIV Markers page 8 leyi va yi vitanaku Mfilu Mfilu. Yeah. Hi ku ya hi mina album ya Mfilu Mfilu, always loko ni endla album review ni compare na album ya last year kumbe the previous album, only one album, hi leswi ni compare so na standard xa ti albums ta artist yoleyo ku ri ka malembe ndzhaku a ti va ti yimise ku yini ta album teto, ma vo. So hi ku ya hi mina album leyiwani yi kahle. Mo ni nghenanyana ka track to fika 4 tracks. I just want to talk about 4 tracks. La ku vulavula Engine Yikulu, ni vulavula hi Mfilu Mfilu, ni vulavula hi Hard to Get, ni vulavula na hina ku na swin'wana swi tsali na Kwakwa ra Sekwa, like a ndzi tsale tinsimu leti laha ku ni ta kota ku ni va straight to the point, ni nga hi le na le. Okay, Matsonga Machangana ni ta rhanga ni vulavula hi Engine Yikulu. Engine Yikulu i track number 3 ka album ya HIV Markers page 8. Okay, kuna line yin'wana yi nga kona laha ndzeni la ku famba hi line nyana, like just 3 lines. Kuna part yin'wana, kuna line yin'wana yi ngo tshikani timbyana ti vukula, tshikani timbyana ti vukula. Van'wani va swi lava ku ni va beefa, mara a ni swi lavi na tonga, ma vo. Liya ka mina ku fiki ku va na mihleketo ya ku okay, because hangalasa u beefe Jiwani Soli Makam kwala ndzhaku nyana la, kumbe before album leyi huma. So meaning ku hangalasa a claima ku a tsakela ku hangalasa a before hi Jiwani Soli Makam, so that loko a before hi Soli Makam vito leri ta twala. Ni vi ni swi vula ka ni swi mention ka tin'wana ta ti-videos ku loko Jiwani Soli Makam vo beefa hangalasa u ta pfuka kumbe u ta duma, ma swi twisisa. So Jiwani Soli Makam kumbe HIV Markers a va n'wi beefangi misaliwa, swi ta la ku ta remain ka that position ya yena, va n'wi veki ka position ya yena leyi a deserve-aku yona. Alright, and then ku tlhela ku fika ku ya va na part yin'wana futhi leyi vulavulaka hi timbyana ku ri loko timbyana ti ku vukula u ti hoxa hi maribye, swi ta la ku u nge fiki laha u yaku kona, which means loko vanhu va ku yowetela kumbe va ku attack-a, loko wo focus ka vona swi ta la ku u nge reach destination leyi u nga yi aim ku la ta fika ka destination ya so. But loko u va ignore you will reach somewhere. Ku na swin'wana leswi u nga ta fika u swi fikelela ka mundzuku. Va lava i timbyana to vukula, va lava ku duma hi mina hi ku a va tiveki, va tshikeni va ntlamba va ta duma. This one it's a personal beef, it's a beef to hangalasa, because hangalasa hi yena munhu loyi ni n'wi tivaka a nga beefa Jiwani Soli Makam, and then loko se a n'wi beefa u lava ku duma because u humesi tinsimu to hlayanyana hangalasa, like na malembe ndzhaku vo Pusha Life na Mr. Champion, but they didn't trend those songs. Mara leyiwani a nga beefa Soli Makam leyi a nyimpi ya titlambi yi vi trenda ngopfu na le ka Facebook, a yi trenda because it was a beef to Soli Makam, and Soli Makam must twa ku ri i celebrity kumbe artist yikulukumba eka music wa Xitsonga, so probably a swo boha ku hangalasa ngoma life ka yi twala ndlela yaleyo. So this one it's a response, Jiwani is responding to hangalasa's beef la, like this one it's straightforward, u hlamula beef leya ya hangalasa, but
fortunately yena a nga yi hlamulangi u yi hlamule hi intelligence hi ndlela ya vutlhari ku nga ri swa amateur so hey hangalasa hey what swin'wana swo yelana sweswo so ni ta kombela hi japela ka Mfilu ni rhandza this song like mina ni rhandza this song like ambilwini ya mina I love this song. The reason why ni rhandza risimu leri is because Solly Makam u fike a create swilo swintshwa loko ku ri ku mi ringiseli kahle this is it has got a new tune a swi ta ku Solly Makam like artist yin'wana na yin'wana not Solly Makam a ri yexe ku na tune to karhi leti vanhu va ti tirhisaka like mi kuma ku tune leyiwani munhu a nga yi tirhisaka album leyiwa ka ngoma leyi hi leyi yo fana ngoma ya so ka ti-album leti nga hela so ka Mfilu it has got a new tune I fani na ti-tune tin'wana ta Solly Makam ku hava loko munhu o mi byele ku ngoma leya Mfilu yi fana na tin'wana ta ti-tune ka ti-album ta Solly Makam wa hemba a nga vuli swona this tune leyi nga la ka Mfilu it's new yi nyuwani a yi twala yi nyuwani kahle it's a new song xin'wana futhi xi nga endla ku mi ni rhandza title track ya Mfilu kumbe ni rhandza Mfilu is because last year loko HIV Marcus a humesi title u humesi album leyi a yi vitaniwa Jesi ra Ximumu vanhu vo tala va fikanga va yi rhandza that song so I'm glad because Mfilu swi tikomba yi ri le ku trendeni ngopfu ku hindza tingoma letin'wana kumbe ku compete na tin'wana ta tingoma leti nga laha swa tsakisa loko title track yi fika yi twala ngopfu kumbe yi fika yi khoma album because yo title track yo yi nga khoma album mavo because like Mfilu la yi boheka ku trenda this song because ku create Solly Makam u fike a va more creative ngopfu like u fike a tikombisa kumbe ku humelerisa nyiko ya yena a rivaleni ku yena u talented and a nga fani na van'wana vanhu as a vula na yena ka tin'wana ta tingoma ta yena huma hi 180 ka vutomi bya mina u nga leti swi heta nkarhi something like that swa steta swa ni tikela wo ni tela ka hina majority of people let me say 99.9% ya vanhu va gigiwa ka Facebook hi masiku hinkwawo on daily basis va gigiwa ka Facebook so it's a response kumbe it's a what can I say i marito mo hlongola mo cancela moya loya ku ni kombe u suka ka mina hi 180 swa steta swa ntikela wo ntela ka yena loko ri kuna mhaka yo karhi la ku yi vula so munhu un'wana na un'wana this song wa fita ku a nga yi tlanga fika yi chayisa a yi rhandza because vanhu va beefiwa like na mina before ka Facebook na wa before ka Facebook everyone wa before ka Facebook so ya fita ku munhu a nga yi rhandza because loko munhu a fika yi tlanga yi vulavula na yena yi tlhela yi vulavula na valala va yena lava n'wi before ka Facebook mavo vanhu va phikizana na mina vanhu vo phikizana na mina hi nga twanananga kumbe vo phikizana mi xihundleni hi nga twanananga ni va tlulela kwele xihundleni ma swi twisisi hi ndlela yin'wana Solly Makam u ringeta kombisa ku na vanhu lava va nga le ka competition na yena mara hi a kha nga swi tivi like u ta endle swilo swa yena like u ta endle swa vusiwana bya yena mara mi kuma ku vanhu va le ka competition na yena so u fika a va tlule kwe xihundleni so it's a big pain mawa va ti vitana vanghana va yena mara i vanghana va njhani vo tshama na valala va yena this song still ya ri na tipoint leti endlaku ku munhu a nga fika a yi rhandza hi mhaka ku vanhu vo tala hina vanghana lava mi kumaku ku i ti-friends futhi ta ti-enemies ta hina so munghana lowu kuma nga ri fake hi ndlela yo fana leyi so this song ya fita ku yi rhandzeka ka munhu un'wana na un'wana because yi na mahungu lama ma vulavulaka na munhu straight like directly so mavo alright so ni ta kombela hi tsutsumela ka kwakwa ra sekwa i track number 1 ya loko mi ni tlanga kwakwa ra sekwa ni na twa beat ya khale ya track leya ya ku humelela ne kushana ku humelela yini ku va u ri na timovha hi ku humelela na let's say hi va hi ri na vana kambe okay ni maki na tiyindlu mara hi pfumala vana i ku humelela sweswo na that song yi nga huma last year ka album ya Solly Makam yi humi ka album ya Solly Makam last year a huma ka HIV Marcus yi humi ka album ya Solly Makam track leyi ni vulaka yo ya ku humelela loko mama yi tlanga mi ta swi twa ku it's one swa fana ka fana
yi tlhe fana futhi na track leya ya rirhandzu ra ntiyiso yawe baby kata mina xana u pfukile ka murhandzwa wa mina loko ni ku vona katanga na masocha ya miri ya veka swibamu hansi handle ka leswi u swi vulaku hi no mitirho ya wena ya vulavula mi ni rhandza munhu hi ya swin'wana swo yelana sweswo ma vona mi ni jaja munhu hi maendlelo ya yena leswi a swi vulaku a ni khatali ma vo ti-tune ta fana na ti-beat ta fana so ni nga ku ka leyiwani track ku hava vutumbuluxi byintshwa lebyi Solly Makambu a nga ta na byona asayitini ra swichayachayani vutumbuluxi lebyi nga va kola ku yo va vutumbuluxi bya marito ntsena like since hi swi twa ku Solly Makambu hi message like is one of the topest artists ya aka music wa Xitsonga ma vo but vutumbuluxi bya beat a byi va kona honestly speaking a byi va kona Handbag i track number 5 Handbag loko yi nghena loko mi yingisela intro ya yona loko yi nghena a ku na vutumbuluxi byintshwa na kona la ka beat leyi nga kona ka beat leyiwani ya Handbag ku yo va na vutumbuluxi bya message ntsena kumbe bya marito ma vo i track leya ya vala lavatswa mi ni kombela vala lavatswa ni karhele hi lava khale ya i risimu leri ya straight loko ri nghena but loko se ri fika xikarhi at least ri fika ri tincanyana ri fika ri twala ri va kahle ma vo so hi leswi mi ni nga fika ni swi twa ka album leyi album ya Solly ya HIV Makhese kumbe ya G1 Solly Makambu page 8 album ya kahle vutumbuluxi bya marito matshwa byi tele ngopfu album leyi fuwini marito you can tell na loko u langutisa album yona hi yoxe loko u langutisa the CD cover of this album ku vi na creativity kulukumba ngopfu na loko u vona cover leya u ta swi vona ku okay Dman u tirhini u cheka na track list ta kona track list ya kona u ta swi vona ku na mavito ma kahle like ma unique a ma fana na ma-artist tin'wana so Matsonga ma ka hina swo leswi mani mi khomeli swona loko suka ku va ku ri na swin'wana maybe a hi vulavuleni maybe a hi vulavuleni ti breakdown ta tingoma leti nga laha just ku explaina word by word kumbe line by line ku ri this one yi vula leswi this one yi vula leswi hi ta va mi to tshama mi ri hindleve kwala ka Swaka Chauke TV mi nga rivali ku faka bell ku loko hi uploada something swi kota ku nghena a fonini ya n'wina mi kota ku hatla mi swi vona Matsonga Machangani ni ba mandla ni vuyelela ka n'wina hinkwenu n'wina mi nga kota ku mi fika mi subscribe aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV inkomu.